Savjetnik Odeljenja javne bezbednosti. Krajem juna 1989. je došao u Švajcarsku iz Srbije. Nameravao je ostati u njoj u vrh glave 3 mjeseca, da zaradi 250 nemačkih maraka da bi mogao vratiti neki dug koji je u Srbiji stajao godinu dana. To je u Srbiji bila jedna mjesečna plata, ali on u Srbiji bio bez radnog odnosa od aprila 1988. A i da je bio u radnom odnosu, mjesečna plata tamo je potrebna za mjesečno preživljavanje, a za vraćanje duga ne bi ostajalo ništa i tako dalje. Naravno da u Švajcarskoj leta 1989. nije htio ni tražiti neko radno namještenje koje bi za švajcarske prilike donosilo normalno, a za srpske nenormalno velike sume novaca. Bio se zarekao da više nigde ništa ne privređuje mišićima. 3 mjeseca u Švajcarskoj pa nazad u Srbiju. Međutim, svako ko se sjeća kako su od leta 1989. tekle stvari sa dinarom, kao tada konvertibilnom valutom i politekonomski odnosi u Socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji, može razumjeti zašto je on u jesen te godine odlučio da se ne vrati u Srbiju kako je to planirao njenog proleća, pre juna mjeseca. U Švajcarskoj je počeo da zarađuje novac kao ulični sviraš, pa je tako nastavio i posle ona 3 mjeseca koja su mu bila dovoljna da zaradi novac za onaj dug i da ga poštom pošalje u Srbiju. Išlo je kako je išlo, ali to za ovu priču nije važno. Važno je samo to da je posle 3 godine ilegalnom boravka u Bazelu primećen u jednom selu kod Soloturna i da su ga u policiji registrovali kao turistu, koji mora da napusti Švajcarsku do 31. marta 1992. godine. 1. maja te godine je, zahvaljujući jednoj mlade ženi, opet bio u Švajcarskoj, ali sada legalno, da može ostati još jednom 3 mjeseca za tu godinu i gotovo. Ali onda počne rat u Bosni, pa njemu zapadne produžetak njegovog boravka u Švajcarskoj. Pa opet produžetak, pa opet. Označen je kao izbjegavalac vojne obaveze u Srbiji. U stvari, u kantonalnoj policiji Soloturna su uz njegovo ime zalepili imenicu Kriegsdienstverweigerer, izbjegavalac vojne obaveze. 9. septembra 1992. mu je dozvoljeno da ostane na neodređeno vreme, ali da potpiše da neće zahtevati ni azil ni radno mjesto, nego da se izdržava sam kako zna, ili da ga izdržava gospođa koja ga je maja mjeseca te godine u Švajcarsku bila ponovo uvela. I šta? Potpisao je jer niti je hteo azil budući da ima porodicu i rodbinu u Srbiji, niti je hteo da radi nešto od onoga što Švajcarci nude Balkancima, Turcima i inim strancima bez visokoškolskog obrazovanja. 1994. je već bio poznat u Soloturnu kao ulični svirač. Postao je gradski inventar. Većina stanovnika Soloturna i okoline je verovala da je on Grk, jer je svirao grčku i makedonsku muziku na buzukiju. Dobio je dosta novaca, ne zbog muziciranja koje i nije bilo bog zna kako majstorsko, nego više zbog fame oko Grčke i njene muzike, zbog filma Zorbas, zbog njegovog ciganskog lica i duge crne kose, a možda i zbog toga što je bio spokojan i srećan dok svira na ulicama. Njemu je bilo lako da ovdje bude zadovoljan jer je sve bilo bolje nego u Srbiji. I tako dalje sljedećih godina. 1998. je dobio odluku kantona da do 30. aprila 1999. napusti Švajcarsku jer je sad u Srbiji mirno i stabilno, rekli su oni. 1999. je puklo na Kosovu, a on dobio boravišnu dozvolu B sa svim radnim dozvolama za kanton, to jest ne i za konfederaciju. 2002. u januaru je postao i službeno muzičar i pisac sa radnom dozvolom za te poslove u sopstvenoj organizaciji, samostalni delatnik. Selbstständig erwerbstätig.
Imao je pravo na svoj ISBN kontingent i imao je poverenje u sebe i svoje maštarije. Ali 8. decembra 2002. je poslije jednog orgazma sa Aleksom doživao moždani udar i postao nesposoban da svira buzuki i tako prosi. Ali pošto nije htio da pije nikakve lekove niti da ide na bilo kakve terapije, jer mislio je mozak ne treba prljati hemijskim preparatima, nije ni dobijao socijalnu pomoć. Mi ne znamo da li ste stvarno i koliko bolesni, rekli su mu službenici socijalamta. Ne lečite se ni od čega. I tako je on nesposoban da muzicira i prosi bukvalno postao izbačen na ulicu. U ponedjeljak 30. juna 2003. mu je stiglo preporučeno pismo da do 30. juna 2003. u ponoć napusti stan, za koji nije bio platio stanarinu zadnjih 6 mjeseci. Inače će komunalne službe izneti iz stana njegove stvari i odneti u skladište, iz kog će moći da ih uzme tek kad plati rad komunalaca i čišćenje stana. Ako ne plati, stvari idu na licitaciju, a šta ostane ide na đubre. On onda postigne dogovor da sačekaju da se iseli do petka, pa tamo zovne kuma Baneta Radisavljevića. Bane dođe svojim kombijem i odveze njega i njegove stvari u Feren kod Breitenbacha. U većini gradova Švajcarske je već bilo zabranjeno slobodno sviranje na ulicama, a on nije više ni imao volju za to. Leto 2003. je bilo jako toplo. Niti je bivalo ljudi na ulicama, niti je imao snage da svira u Laufenu. A svakog dana u Laufenu ili Breitenbachu i ne donosi Bog zna koliko novaca. Oktobra 2003. je već stanovao u jednom selu blizu Soloturna, jer se u Soloturnu osjećao kao u svom gradu. U januaru 2004. je stanovao u samom gradu kod Andreasa invalida, koji je otputovao na 3 mjeseca u Dominikansku republiku. Pošto je tako imao 3 selidbe u roku od godinu dana, tačnije od 7-8 mjeseci, otvorio je postfah, poštansko sanduče kod pošte u Soloturnu, da ne bi pri svakoj novoj selidbi morao obaveštavati poznanike i službenike da više ne važi ona adresa, nego važi ova. U Einwohner kontrole je svakako morao u roku od 8 dana prijaviti promjenu adrese. U njegovo poštansko sanduče broj 1337 je bilo došlo pismo sa ovom adresom pošiljaoca. Amt der öffentlichen Sicherheit, služba javne bezbednosti. Pomislio je da je sad upao u nemilost izvod svojih pisanja. U međuvremenu je bio shvatio zašto je bio upao u nemilost socijalnih službi, inače zbilja humane države. Loše su procenili njegove stavove prema Švajcarskoj, a samo zato što se često sastajao sa porodicom koja je i sudski već bila u sukobu sa službama i upravama kantona. Međutim, on nije htio ništa da objašnjava ni svojim poznanicima. On ne koristi tako lako brzo reći prijatelj, a ni vlastima kantona, da njega ovdje ne ljuti niko i ništa. To jest da u sebe nije u sukobu sa vlastima. Ali već je bio objavio jednu svesku sa 1/3 tekstova iz svojih intenzivnih uživanja slobode izražavanja mišljenja, u kojima je baš uživao, odnosno bio opasno slobodan. Jedan lokalni filozof mu je bio rekao: ne sviđa mi se kako si drzak, ali ne znam odakle da te napadnem. Što je mislilac pisac primio kao pohvalu, jer njegovi stavovi nisu ni bili na klimavim nogama. A drugi filozof iz Bila mu je rekao: neke stvari su ti dobre, a sa nekim stvarima se ne slažem. Ali ako ti treba stan, imaš moju kuću besplatno na raspolaganju dokle god budeš hteo. Naravno da se nije mogao tamo preseliti, jer sa dozvolom B ne sme menjati mjesto boravka izvan kantona, u kom je tu dozvolu dobio prvog puta. Neke babe i domaćice su mu bile rekle da su njegova razmišljanja bezobrazna i da su njima neprijatno iznenađene.
Odnosno, bile su pre ove sveske sasvim sigurne da je on fin, milosrdan, nežan, ali njega napadi na njegove tekstove kao ni pohvale istih nisu uzbuđivali. Ipak se malo radovao što su ljudi koji imaju nešto u glavama kupovali posle još jedne i po 2-3 sveske da bi ih dali svojim prijateljima. Dakle, šta sad od njega ili s njim hoće odeljenje javne bezbednosti? Kad je pročitao pismo, porastao je u svojim očima i kao pisac i kao mislilac književnika. U malom tekstu mu je objašnjeno da je Amt za javnu bezbednost zainteresovan za njegova viđenja stvari i odnosa u Švajcarsku. Tu mu je objašnjeno da mu više nijedno pismo neće biti poslato sa nekom adresom, a da on svoja pisma šalje na adresu gospođa G.B. Poštfah 4502 Solothurn. Svako njegovo napisano mišljenje će biti plaćeno nekom sumom franaka priloženih u pismu sa novim zadatkom. I onda su počela dolaziti pitanja. Šta mislite o ovom, šta mislite o onom, kako ocenjujete ovo, kako ocenjujete ono. Pitanja su bila o stvarima iz politike Švajcarske prema strancima, o mišljenjima stranaca, o politici Švajcarske prema strancima, o poslodavcima, o Balkancima u Švajcarskoj, o muslimanima u Švajcarskoj, o radu na crno, o seksualnom zloupotrebljavanju dece, o smanjenju broja članova hrišćanskih crkava, o porastu broja sekti i ritual grupa, o uživanjima opojnih sredstava, o brakovima iz interesa. Za svako mišljenje dobijao je po 100 franaka, dobijao je po 2 zadatka mesečno. Ovo se sve tako uhodalo da je već posle nekoliko meseci sasvim mirno računao na 200 franaka prihoda od odeljenja javne bezbednosti. I uživio se u ulogu važnog političko-ekonomskog socijalnog analitičara. Pratio je temeljno novinske izveštaje o dešavanjima u Švajcarskoj i oko nje, u svetskoj politici i ekonomiji. Potralo je to tako dobre 3 godine, a onda je prošao 1 mesec bez pisma gospođe B, pa drugi, pa treći. I on je zaključio da im u momentu nije važno njegovo mišljenje. Nije mislio da su ga kao mislioca i analitičara sasvim otpisali, jer bi mu to gospođa B javila. Nego samo to, u momentu im nije bilo potrebno neko njegovo mišljenje o nečem. Posle godine dana od njegovog posljednjeg mišljenja za gospođu B došlo mu je novo pismo. Sad poslato od gospođe G. Bernard, a ne kao prvo od odeljenja javne bezbednosti. U pismu je bio poziv da se sastanu u Solothurskom hotelu Krone. Otišao je te večeri u hotel Krone i seo za sto koji gleda na katedralu Sveti Urs i Viktor. Za sto mu je prišla žena od oko 40 godina starosti. Gospodine Popović, ja sam ćerka pokojne gospođe Bernard. Moja majka je umrla pre godinu dana. Dok je još bila živa, dala mi je ovaj paket i rekla posle kog datuma da vam zakažem sastanak, predam ovaj paket i ovo pismo. Gospodin Popović je izrazio saučešće ćerki gospođe Bernard i objasnio joj da nikad nije ni video njenu majku, nego da su komunicirali samo posredstvom pisama. Gospodin Popović je izrazio iznenađenje da mu uopšte dolazi neko od strane njegove poslodavke privatno, jer po prirodi cele stvari niko nije ni morao da ga obavesti da je gospođa Gerda Bernard majka umrla, nego je posao mogao biti nastavljen bez obzira da li glavnog poslodavca zastupa frau Bernard, ovaj ili onaj službenica odeljenja javne bezbednosti. Gospođa Bernard ćerka je objasnila da nema pojma po kom poslu je tekla saradnja između njene majke i njega, gospodina Popovića. Gospodin Popović je pokušao da razume situaciju, ali je mogao samo da upita. Od koga je tačno ovo pismo? Gospođa Bernard ćerka reče, od moje majke, rekla mi je samo da je u ovom pismu jedna suma novaca za vas.
A šta je u paketu? Ne znam. Popričali su njih dvoje još kratko vreme o nekim običnim stvarima. Gospođa Bernard ćerka je svoju majku opisala kao vrlo milostivu ženu. Tako da se ona, gospođa Bernard ćerka, nije iznenadila kad je mama rekla da će ostaviti neku 1000 franaka jednom uličnom sviraču. I rastali su se te večeri gospodin Popović i gospođa Bernard mlađa, malo pre 22 sata. Gospodin Popović je bio nestrpljiv da sazna sadržaj paketa koji mu je upućen od strane pokojne gospođe Bernard. Nije ni na što pomišljao, ali je njegovo iznenađenje bilo ogromno. U paketu su bila sva njegova pisma o odeljenju javne bezbednosti. Izbrojao ih je 77, sva neotvorena. Za koga je stvarno zahtevala ona moja mišljenja je lako zaključiti po tome što moja pisma nisu ni otvarana. Ni za koga. Ali se mora priznati da je bila hrabra uzimajući u upotrebu pečat odeljenja javne bezbednosti za stvari koje nisu ni nju interesovale. Međutim, moja mišljenja imaju veću vrednost nego 100 franaka po jednom. Ali kad je čovjek bez para, bilo je daj šta daš. Sa ovih njenih 20.000 švajcarskih franaka smo sada kvit. Laka joj crna zemlja, reče sebi gospodin Popović i stavi novčanice među listove knjige Carevčeva lira od Ive Cenerića, izdata od Note Knjaževa.